tabai na so to uncle suro uncle me to my condonchen oh yeah dambo oh yeah guma kono me sems is over I come through more oh mama na me yeah no day Mema waju BM esa de ba ahenkan 93.3 FM so. Sir, what's a man can do ya now when it's ya dada eye or don't sabanju medie wahenkan 93.3 FM so and a bread do say ye day a brewno and unti frewodo anasa kwa wodon chain na munna mum ona wunchain na munyina munye asopa na muntie na yede bremu enumre bo senna matu petetu intininya taba I said ye da ye no ye the story of the day ebe bro ye wia ye the yen topic for the day ye the yen health tip ebe bro na ma aboa ema wapomuden no SCP na esita na wetimi ene wo hokani atena fefefe metima kontonche na me kai wo sese na ni de di kan wuti adwumadi dia ene eye mimi ndanwumre bia nondu bo pepe pa na meni mabedwafo yesi nkonya kopim se dumienu ebebo First let me say to you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know the
Cause now you I choose, so I am fairly I sing for you, wanna be like do. Baby, now you I go big, I am fairly What there we go. See, I may not give the world to you, but I'll give you what I have. Oh, baby, you are my Cause now you I choose, so I am fairly I sing for you, wanna be like Baby, now you I go big, I am fairly Only for you it be like I sing for you, my baby, I am fairly Enyum radio me dedicate enyum way emetiefu nyina baby awodo wo bia no me dedicate enyum way edi amadofo nyina Adam refie na wodi mi o Adam refie na wodi mi o Rakofie Sister Abena Sister Gifty so woni wodo ene da ho dadade a ene ena nwumu mu fendi asaboko sa Koswa kai wo se ahenkan odon tabai jumedie ena wasugu so awutie wa ahenkan 93.3 FM so yeah in WhatsApp any SMS line no 0594 841 044 0594 841 044 Na Misaka will say yes, streaming live on Facebook. Go search for Hinkai 93.3 FM. FM no a capital letters. O bonisa will be we will fe ko na kwakwa yen na she Emma will be full from so enya self to semi ebi na apoano. Adam Ravier, imagine many. Adam Ravier, now I'm in you. Adam Ravier, imagine many. Adam Ravier, now I'm in you. Adam Ravier, imagine many. Adam Ravier,
Mr. Comfort here. Koswa akayo says afina odi wafidie no ato hade ene na frɛ obi na obi nso emfrɛ obi na ma obi nso afrɛ obi na munyina mwatie odonko modededededa yede bremo every ahinkan 93.3 wo odon saban ejumedie eso frɛ obi no bianya emfasodie ai wo sa program yi eso ebi Adam Ravie, now what do you Yes, wadie. Yes, empaso. Ye bie wa dreamu efa niema bebre ehun. Enu ntima wafidie no nkoso a enna ha. Hye ena wa na o na wo dade ne de obehwere niema bebre fi se ne ye de wo 3.1 e de wako 0.2. As I want the Adobe Baslo, Macro, I say, dear Miss, catch your dog. I got you, sir. I didn't also want him, bro. You're the Saba. I'll tell you, Odobeba wati, odobeba menina kasa dada, ose obeba, ose oba sisi ya, nti wa udom nyam medru ye no, odi pie na kwa jina upuno neni mwa, ube unse wonam kwa so eba, na famrika tente eko shia ne kwai, na bibia enye sei kama. Odom refie, na wadinyo. Chebia ye di jumedie no ebe sheshe so said ye da ye no. Da odobe bano mona na junu no bia debi ye ne di odo bedri die anaji ye na no bia debi o baby ewu Adam refie, I near the nyum way edgy and guest aquaba. Anywhere wo fie bia aquaba de ba odon saba jumedi eso enchebia mabedwafo ebeji won nkonya abetena se afeye de nkomo twetwe no efri ase. Never show, make sure what do I bring you now.
And I go love you even though they hate you. My mom made don't even see Kenyan. I love you. Them say you do me like mumu. I don't know what to not go do. I be your Scooby Doo sugar. Them say you do me like mumu. I don't know what to not go do. I be your Scooby Doo sugar. Mekai will say yes, streaming live on Facebook. Kosechi for Hinkai 93.3 FM. Na beka me ho bra ye dia say aye de twen ya bedwa foi. Beka me ho na ye ndi asa. Against any bewo. Ewa, baby against any bewo. DJ Face, come and call Facebook say ya Hinkai 93.3 FM na bra na also share ma wo bin so and benefiting from programming AB. Oh yeah. Rockstar. And they call me Eugene. The way they love you now, nobody go feel love you like I do. Damn it all with yeah. Then they talk say you do me juju. The way they love you now, nobody go feel love you like I do. Damn it, give me my love more. Oh, you my, oh, you my, give me my love more. Oh, you my, oh, you my, it's a baby, I against any bill. Against any bill. Baby, against any bill. You see, Coco never show. Make sure what the baby now. Meji di se wudi asaye pa wadem ho enche bia dwumadie no yedi begu akwan mu enti kwasoa ne di asa bugima wodofo sana wodofo hu se wuni masaye pa meji di ye se wo sai die na se wo sai wie na wakodware ai wo pekura wo sai ya no utimi ekọ round 1 enti wo dware wie na afi wie bibia na afi o de round 2 no atwaso enu nti di asa emamme. Mr. Mense, baby, against any bill. Against any bill. Because baby, against any bill. Oh, you my. I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know? Yes, I know. I really need you. I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I dey pray for you. Oh, in my heart there's a permanent place for you. That's why my heart it dey beat like do cry. Cause now you are true, so I am very young. I sing for you, wanna be like do cry. Baby, now you are go pick up. I am very young. My baby, oh. Jo enonti no ebre edu. Say yedi dwumadie no ehya ase
emamo enu nti baby awo bia no me san ka wo biem se Odon Saban Jumedie ena wasungu so a wutie wa henkan 93.3 FM so ya de bra mimi de bia bra no ndu abo pepepe edi kwesi se dumienu ebebo so na yembota nyina ne se yebesiesie awade a anka essay no yebesiesie na awade nso ampa so agudie enkoyie ewo mu no nso no yabesiesie mpa no so na yaba be kire wo niema bia obeye na aboa woni padua ne woni paban no na yewie nso a ya kyerɛkyerɛ wo ne ebeboa wo ama wareɛ no etimi etim enu nti ene yedi dwumadie yi ebaaye enu nti bomoden asa obemu wafidie no akoso ada ha hwɛ ena wanna na wodade a wahwerade afise ye niema bebre ene ye bekyerɛ wo ewo dwumadie yi eso ene yenya yen guest ewo efie ha yewo Mrs. Welbeck ena yewo Mr. Richard ofra chance ton ena wabeka yensa dwumadie hu donko anti Mr. Richard fra chance mi dress ye okra me hu se ye wo na wugina ho no mixia wa mitwa mu na sha bozigi shirt na mka se wo ka rapaholic fo ne ho se na aha ena weni kire se na odon taban sumom ena wo ba me pa cho ye mamo akwaba edeba dwumadie eso ye nua yo me pa cho empom eboko de abada daroma na we nyamiadom menso mehu eyeyi pa yo ye twen ye bedwani ba kwa waka Mr. AB onam kwan so a wo ba enu nti no ntempa no ye de dwumadie no ebe sha ase na ye beko last week story na so emi say ye di akire kakra enu nti ene no yentimi fa new story emma fi say ye di akire ne de wo say ye di update no eba na etiefo nyina ehu say sei ena etie enu nti no ye kodi akire ne nya ne ye kowie ne say ye ne doctor no ekasa ye emi say ene ne da edi kan a wutie dwumadie ya ye bebo voice ni biem ama why ene ne da da edi kan a wutie voice yi no onso wate ye course na wotwe a etwa mu no na emom no ne yenya feedback a yenya from doctor no kire yen say oba no according to doctor no o say odi kan hu oba no propose kire no na emom oba no amfa nadwen ama no fi se no say doctor for the as wate wo nka se wo ho enyo na ekowie ye no oba na mpene ama no according to doctor no oni na anye hwe na emom kosia ni kunu ena owari ni kunu na chese wohia ni kunu nso se de oba ne kan no kure wom no mfa be mada ena oni ni kunu no wari kama na ne nyina akɔhya ase bra oni ni kunu ne wari no omokodi omo animu nwie ye na oba ne ba hospital no afi woni ne san di nkomo ba ko mienu no ɛhɔ na wonim ne esi ya afi de ase omo san kɔ click ye a saa adwuma no ɛkɔhya ase nti doctor ne nso asema ode ebaaye no eno ni feedback so far yenya enu nti no na ye kan ya kan ebisa se bema ehia wo wapew anase wa propose akire wa kire ne se ompe no yo Mr. AB akwaba wa kire ne se mempew ana mani enye wo ho nyame aye wadom wakohia wo ho kani a wono de wo pe no na wakoma eda ne ho edie ben ne besan babie ma ebema waware awie na wakɔ animu na wie no na woni ukonte fefefe ni mom no na besan ko hia doctor no na mo besan akɔ to that extent se mudi empaso agro Mrs. Welbeck yo ye cheti fo nyina asemi efiti last week na asema ebo ewo asebe da ho a ringi wo masum sa afi ni ehu die nti a emane ba ne sa because se uni mobia sebio na wako ayarehwe na once na nipa ne wadade a emu orem kakra na chese na one doctor no na bibi wo hodada eno no ampene right na sesi amom na awanyem no
onim se sisi akra do one me da enye hwe okay so